Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kane itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu muri 2023. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Imvura nyinshi n'urubura vyaraye bisubiye kononera imiryango y'abarundi bo mu makomine ya Mugina, mu Cibitoke na Mutambo muri Bujumbura, bije vyiyongera kubo muri komine Isare baheruka gukurwa mu zabo, leta ikaba yiteguye kubagarukirako. Nico gituma rero twebwe ejo ku munsi wa gatanu tuzogira inama mu rwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye, kugira ngo tuganire nabo dusanzwe dufashanya, kugira ngo dutegure inyishu, turamire abo bantu, tubahe ivyo bakeneye cyane cyane imfungurwa. Abantu 35 baguye mu gitero c'umugwi ADF mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Abakenyezi n'abigeme b'abarundi kwazi ngo barafise umwete n'ishaka byo kumenya gukoresha ikoranabuhanga, ariko haracari intambamyi. Intambamyi ya mbere ni ibikoresho. Abakobwa bariga informatique bakayihe, mugabo bamara kuja mu buzima busanzwe atinde yo universite asohotse ntashura kuronka imashini asura no gukorako no kwimenyereza. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngyumva. Nongeye kubaha ikaze. Ukuriye igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe gucungera ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire yasabye yuko hogira igikorwa mu maguru masha mu nzira yo gukingira ikibanza ca nucléaire ca Zaporizhia mu manuko bwa Ukraine. Rafael Grossi yatanze imburi nyuma yo kumenya yuko ico kibanza ca nucléaire ca Zaporizhia cagabwe ko igitero n'Uburusiya, bigatuma igice cari gisigaye gitanga umuyaga nkuba wo kuhakingira gisambuka. Umuyaga nkuba wasubiye kugarurwa, ariko bwana Grossi avuga yuko ubu bubaye ubugira gatandatu uwo muyaga nkuba ucika muri ico kibanza kiri muri binini vya mbere vya nucléaire ku mugabane wa Buraya. Yakomeje gusaba yuko hosigazwa akarere abari ku rugamba badakandagiramwo mu micungararo y'ico kibanza ca nucléaire. Umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giorgia Meloni araza kugirisha inama y'abashikiranganje hafi yahabereye isanganya ry'ubwato mu kwezi guheze rigahitana ubuzima bw'abantu baharugwa mu mirongo. Abashikiranganje baza kuvugana ukuntu ho kongerezwa ibihano kubakora urudandazwa rw'abantu no gushiraho inzira zemewe n'amategeko ku bakozi b'abanyamahanga. Madame Meloni yaje ku butegetsi mu mwaka uheze, yemeye yuko azotuza ingendo zinyuranye n'amategeko zica mu ibahari nako mu kiyaga Mediterane. Abanegura urunani rugize leta yiwe rushingiye ku matwara y'uburyo bavuga yuko umugambi wiwe wadindije igikorwa c'ubutabazi mu kwezi guheze. Abantu 35 biciwe mu gitero c'umugwi witwaje ibigwanisho wiyitirira idini rya Islam uzwi nka ADF, kikaba cabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Ni gitero cagabwe ku kigwati ca Mukondi mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Igisirikare kavuga yuko ico gitero cari ico kwihora ku bikorwa vya gisirikare byo gutuza uwo mugwi wa ADF. Umuhari ADF ukomoka muri Uganda. Igisirikare c'ico gihugu kikaba kimaze igihe kiri muri Kongo kugira ngo kirabe yuko coshobora kutuza gifatikanije n'igisirikare ca Republika ya Demokrasi ya Kongo. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Siriake Muhawe, nayo ari Nairobi.
umuvugizi wa gisirikare wo muri ako karere kapitene Anthony Mwarushayi avuga ko ahabereye ico gitero ari kuri metero 30 mu manuko bw'igisagara ca Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Yabwiye kandi itorokanizo ry'amakuru rya Reuters ko ico gitero cari gifise intumbero yo kwihora ku bikorwa vya gisirikare byo gutuza uwo muhari. Ikindi ngo nuko igisirikare gipfunze abanywanyi ba ADF barenga 200 hamwe no kugara amaduka badandarizamwo imiti yahora afasha abo bagwanyi kuronka ibikoresho byo guhingura ibisasu. Kapiteni Mwarushaye avuga ko muri rusangi agahengwe kagarutse abajejwe umutekano hamwe n'abakozi b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge bamaze gushika ahabereye ico gitero. Hagati aho ngo abasirikare ba leta bariko bararondera abo barwanyi kugira barekuze abantu bagiye banyuruje. Kuva mu 2021 intara ya Beni na Ituri zirongowe n'igisirikare mu ntumbero yo kugarukana umutekano muri ako karere gafise ubutunzi bw'amabuye y'agaciro. ADF yagirizwa kwica abanyagihugu b'abasivile b'abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi no kugira ibitero muri Uganda. Uganda yarurungitse abasirikare bo gufashanya n'igisirikare ca Kongo kugwanya uwo muhari. Leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse kwemerera imiliyoni 5 z'amadolari umuntu wese yotanga inkuru zofasha gufata umukuru w'abagwanyi ba ADF. Twerekeze mu Burundi aho imvura yarayiguye ari nyinshi yahitanye amazu arenga 200 muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke isambura inyubakwa z'amashure y'ishure shingiro rya Gisaka iyo ikaba ikurikiye urubura rwahitanye imirima muri komine Muhuta muri Bujumbura. Ibi kandi bije vyiyongera ku vyahitanywe n'umusozi wasidutse muri komine Isare muri Bujumbura nyene aho imiryango igera ku 120 ubu idafisa hikika umusaya nayo hegitari zirenga 15 z'imirima yabo zijana n'amazu arenga 200. Navuganye n'umuyobozi mukuru mu biro vy'igihugu bijejwe gukinga no gutabara ibiza Commissaire de Police Anise Nibaruta atangura kumbwira abo bamaze kumenya bakozwe ko n'ivyo biza byo muri iyi misi ya vuba. Hariho imiryango irenga 120 yo muri commune Isare muri ku mutumba wa Kibuye nivyo tumaze gutororokanya ariko aha kuvyaraye bibaye nijoro ntituraheza gutororokanya ibiharuro. Nico gituma rero twebwe ejo ku munsi wa gatanu tuzogira inama mu rwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye kugira ngo tuganire nabo dusanzwe dufashanya kugira ngo dutegure inyishu turamire abo bantu tubahe ivyo bakeneye cyane cyane imfungurwa ibikoresho byo mu nzu tubahe n'ivyo kwifuka ni mu mitumba hari imbeho tubahe mbere n'imbuto. OIM iravuga yuko ibice 91 kwijana vy'abateshejwe izabo bari hagati mu gihugu mu Burundi baba bazize ibibazo nka bene ibi by'ibiza vy'ivyaduka. Aba bantu ubu bangana gute? Ivyo OIM yavuze ni vy'ukuri kuko ni biharuro dukorana ikorana n'intwaro hamwe na Croix Rouge n'abajeje ca gisata cyo gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye. Nk'ubu turafise imiryango ibihumbi 2855 bari mu masite y'abatesheje izabo muri commune Mutimbuzi muri zone ya Gatumba muri site ya Kinyinya ya kabiri muri Maramvya Sobere na Maramvya Mafubo. Abo rero turiko turategura kubasubiza mu zabo ariko hariho igice kirimo amazi aho twita mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri aho ntibishoboka yuko abantu basubirayo ariko ababa baje bava aho uno munsi hatekanye turiko turatunganya ingene tubasubiza mu zabo kuko abo bantu twabasigaranye duhejeje guha amafaranga imiryango 1916 abo baba mu nzu zasambutse zitari ziwabo abo rero twarafaye uburyo bwo gupanga amezi 3 bakaba rero abo baramaze kuja ahandi. Turafise mbere n'imiryango iri mu ntara ya Rumonge yababa 1200 bataye izabo kubera amazi ya Tanganyika yaduze. Hakaba hariho n'abandi mbere baba 800 bari muri commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Abenshi ntibarashobora gusubira mu zabo. Hariho umugambi w'igihe kirekire ushobora gutuma abantu kumbure batakomeza kujuragizwa n'ibi biza kubera ko bagerereye ahantu bishobora gushika incuro kenshi. Dufadikanije nawe yeme ku buryo bwatanzwe n'ishirahamwe rya Buraya Burundi buhejejwe kuronswa ikarata y'amangenge aho tumenya neza tuti aha hantu n'ahantu hakunda gutegwa n'imyuzurira canke aha hantu habangamiwe n'imiyaga y'ibihuhusi canke muri iki gice naho habangamiwe
n'isenyagurika ry'imisozi. Iyi karata rero tukaba turiko turayigisha abantu, bizofasha intwaro kubuza abantu bagomba kubaka ahantu habangamiwe n'imyuzurira cyangwa n'isenyagurika ry'imisozi. Commissaire de Police Anise Nibaruta. Integuro y'itegeko rihana abahuza ibitsina bisa ryatanguye kwigwa mu nama nshingamateka ya Uganda. Iryo tegeko rikaba riteganya guhana uwo ari we wese yishira mu mugwi wabo bita aba LGBTQ+. Hamwe ryo rengana abo muri uwo mugwi bashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka igera ku 10. Iryo tegeko kandi ribuza gushigikira ibikorwa byabo muri uwo mugwi LGBTQ canke kuvyamamaza. Ibihugu bigera ku 30 byo muri Afrika biramaze gutora amategeko ahana abahuza ibitsina bimwe. Umugwi uharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch uvuga ko hamwe iryo tegeko ryo kwemezwa Uganda izobiba igihugu kimwe rudende gihana abantu atakindi bagirizwa kiretse gusa yuko bari muri uwo mugwi wa LGBTQ+. Imumva ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe ibira iminota 19 n'igice mu karere k'ibiyaga binini. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi ngo barafise umwete n'ishaka byo kumenya gukoresha ikoranabuhanga, ariko uburyo bwo kubishikira buracari akananira abahinga. Kubaronsa ubumenyi nkenerwa muri ubwo buhinga kugira ngo bashobore guhiganwa ku rugero rumwe n'abagabo nk'uko vyari mu civugo c'uyu mwaka c'umunsi w'ejo wahariwe guharanira uburenganzira bw'abagore. Nico catumye Madame Leocadie Nduwimana ahaguruka akigisha bagenzi we bize ubuhinga bwa none canke informatique, akabafasha kuguma ku gihe no kuzoshobora kwigisha abandi bose babishaka. Leocadie Nduwimana asanzwe ari umuyobozi ajeje ubuhinga bwa none muri Interbank, akaba ari banke ikorera mu Burundi. Acisha ubwo buryo bwo gusabikanya ubumenyi bwiwe mu ishirahamwe yise Burundian Women Can Code Initiatives. Akaba yasobanuriye uko izo nyigisho azogenda arazitanga. Ubu dushaka ko tuzobigisha gushika ku kanyuma bakaronka ico bita certification internationale mu bintu vya informatique. Amaze kugira certification rero arasheza akacaronka uburenganzira bwo kwigisha abandi. Gushika 2026 tuzogenda tuca tugira ikintu bita network. Nkuko mwavyumvise icivugo cejo ku munsi mpuzamakungu wahariwe guteza imbere uburenganzira bw'umukenyezi, baravuga bati uburinganire no mu bijanye n'ikoranabuhanga kugira ngo abakenyezi nabo n'abigeme bashobore kugira ubwo bushobozi, bashobore kubukoresha mu buzima bwabo bwa misi yose. Mwebwe umukenyezi asanzwe araheza akungukira iki muri ivyo muriko murakora? Bose bazoshikirwa. Uti gute? Turafise projet twarigeze no kuyipresenta muri UN Women yo kwishikira umukenyezi mutoyi, kuko ubu n'umuntu muto naho yoba umuyaye umukozi wo mu nzu, umuntu wese ubu arakeneye gukoresha telefone, arakeneye gukoresha ibintu byose. Nta kazi na kamwe mu myaka 5-10 ushobora kuronka utazi gisata c'ubuhinga. Umuntu wese mu myaka iza kuza arakeneye informatique. Intambamyi mwebwe mubona muri ku rubuga mu Burundi nizi? Intambamyi ya mbere ni bikoresho. Abakobwa bariga informatique bakayiheza, mugabo bamara kuja mu buzima busanzwe atsinze yo universite asohotse ntasura kuronka imashini, asura no gukorako no kwimenyereza. Iyindi ya kabiri n'uyirose ntagira energy nk'abantu baruguru umuyaga nko hariho nk'abo twagerageje gusabira ama mashini, usubuye kubaza imyaka 2 heje kubera abakenye gasanga barayigurishije akavuga ati jewe nta muyaga nkuba naronka ndinda kuja gusharja kuri centre. Ntambamye ya gatatu n'ibikorwa vya misi yose vyo mu rugo vy'umukenyezi. Uragwaza umwana, ukagwaza umugabo, ukagwaza mama wawe, urumva wewe ugwaye araguhuka ugwaza gaca kureko kakabandanya ibikorwa vyiwe. Mugabo wewe uri umudamu, umugabo wagwaye ubwirizwa kumugwaza.
urabyumva hama n'ibikorwa n'urubyaro rero usanga niyo bahamagara mukagira inama baracegwa cyangwa ntibaze ku munota wa nyuma akavuga ati umwana arashushe ishaka bararifise kandi harimwo abana b'abakobwa ubona ko yaraciye ubwenge cyane mu ishuri universite akaba uwa mbere n'abahungu akaba n'abarusha hanyuma mugabo amaze guheza amashuri akaja mu bikorwa byo amaze kuva mu bukuma akaba umugore bigasha bitangura kugorana. Leokadi Nduwimana umuyobozi ajeje ubuhinga bwa none muri Interbank Burundi. Ubu naho ni umwanya w'abakunzi b'urunana. Pascal ngo agomba kwivuna umwanzi hagati aho narame mu maganya n'urunana. Ihangane bibaho nara kandi wenda ubutaha uzatsinda da. Erega n'ubundi nari mbizi kuko sinari niteguye neza. Humura ntuzongere kubona amanota mabi mari. Uzajya uza nimugoroba papa cyangwa mama nibamfasha gusubiramo nawe tube turi kumwe. Sase ko mba mfite imirimo nzi niba bizankundira. Tekereza kuba nabonye 20% ukibonera 96%. Wabwira nyogokuru wawe akaguha akanya gato ukaza twiga. None reba mwarimu nawe ashaka kudukubita. Abakubita kubera iki? Kuko twatsinzwe. Oya mwarimu udensera najya kubita abanyeshuri kuko batsinzwe ashobora kuguhana wakoze andi makosa. Gutsindwa ntajya bihanira. None se kuki yavuze ngo abatagejeje kuri 50% twese tugende tumwitabe. Sinamenye icyo ashaka kubabwira ariko sinyeka ko byaba ari ukubahana. Nibyo rero nge nabimenye. Ni hari abarimu se bana n'abanyeshuri batsinzwe. Oya wigira ubwoba wasanga agiye no kubereka ibyo mwishe uko mwakagombye kubikora. Ibyo sinabyizera ahubwo ngiye kwitahira ntaragerwaho nanjye. Ahubwo aho niho yaguhana utashya amasaha atageze utamusabye uruhushya. Ngiye kuri umusaba. Gusa uratinyuka umujyi imbere umubwire ngo nkuruhushya nahe utankubita mu batsinzwe. Ngiye kwirwaza mubwira ngo umutwe uri kundya musaba uruhushya rwo kujya kuryama mu rugo. Ndumva kubeshya mwarimu atari byiza nara. Ahubwo waguma ahangaho ukumva icyo abwira abandi kandi mu by'ukuri ntabwo kwaba ari ukubahana. Dore ko ivavuyemo ubu ninjye wagiye guhita hamagara sano wenda gowe. Genda n'ubundi ndabona Keve akurembuje ngo winjire. Reka mbaranya kuri toilette nzubaca kunyara. nimundebera mukagira imana nimundebera ko nararushye rangwe ndamukamisha we kandi nari nabivuze rwose nari nabivuze nisinzi ibyo urimo kumisha urumva kumbe agaruye bya bintazi bwabutindi bw'ubukingirizo mu rugo rwanjye bunterera ubw'umwaku. Ariko se wagiye ugabanya amahane yawe mama ukabanza ukamenya n'ibyo utonganira koko. Meza hano ubwo karito ndujugunye mu musarani none ahangaha. Ariko se ubwo ugiye unjugunyira imyenda wawe uyihoye iki koko? Ngahuri ese burya n'amakositimu nye harimo n'inkweto ahubwo nuko utazibonye. Mbega ijipo nziza we yewe nuko itankwiranye wari kuzayiniza maze ngashyiramo n'iri goti maze naryo nkarijyana mu misa we maze nkamera nk'umugore wa gitifu. Mama rwose icyo koze izi nkweto zo nye nibeshye nkazambara ugwita menuka hariya hepfo mu gishanga mu mugezi wa Nyarurembo akaba ari bamaze kuntogo. Ariko se kutambwiranye ubundi wabaye iki kuko mukobwa wanjye iyi myenda y'ibiciro se niyo yaguhangayikishije gutyo? Yewe nayo irimo mama. Yego mwana ariko abakobwa b'ubu koko byo mwigize ni ibiki? None se ugura umutwe gutyo hejuru y'imyenda y'igitangaza nk'iyi? None se niba udafite amafaranga yo kuyigura wayisubije nyirayo ukamubwira uti irahenze cyane sinayishobora. Ibyo uvuga ntabyo uzi mama, ibyo uvuga ntabyo uzi. Ntabyo nzi se icyo ntazi ni iki? Umuntu aritereka agashaka kubaho nk'igikomangoma kandi atari n'umutware. Wakwemeye urwego urimo ukambara ibijyanye n'ubushobozi ufite. Ese kusa n'ufite ubwoba n'ubw'ikinara? Oya ntabwo mfite. Oya uraba ufite buragaragara. Ahubwo mbwira impamvu yabwo. Nawe se waketse ko nguhana? Yego. Nguhora iki se?
kuko nagize amanota make cyane. oya humura ibyo ntabwo nabiguhanira ahubwo nka mwarimu wawe nguhamagaye ngira ngo menye ikintu gituma utsindwa ndebe n'icyo nabikoraho kugira ngo nawe ujye utsinda nk'abandi. Niba ari ibyo ni byiza. none se Nara Karame. ko watsinzwe cyane waba warigeze ufata umwanya ugasubira mu makayi ukayibutsa ibyo twize? Oya ntabwo mbona umwanya wo gusubiramo kuko iyo ntashye mpita njya kuvoma. ariko wajya kuvoma wihuse ukaza ugasubiramo amasomo Nara. Iyo mvuye mpita njya gutashya nkavuye butangiye kwira nkashaka ubwatsi bw'amatungo. Nyogokuru yaba adahari nkahita nteka ngo njyewe na barumuna banjye tubone icyo turya. ye baba we ko numva se nyogokuru gukoresha imirimo myinshi koko ubwo bivuze ko atajya gufasha gusubira mu masomo na rimwe? Ntabwo azi gusoma no kwandika. none se iyo hari ibyo utumvise ubisobanuza nde? Ndabyihorera. ntacyo ariko wagerageje kuba utagira umuntu ukuba hafi mu myigire ntunagire ugufasha gukora imikoro yewe ntunabone umwanya wo kwisubirishamo wowe ubwawe yewe nariya wabonye ntako utagize. Nanjye mfite umuntu nsobanuza ibyo numvise neza sinajya mba uwa nyuma. rero guhera uyu munsi ntuzongere kwicecekera mu gihe uzi ko hari ibintu wize ukaba utabyumvise neza. Yego. ujye uza umbwire uti dore ibi twabyize kandi sinabyumvise. ikindi ngiye kugushyira muri gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri kugira ngo abana badatsinda ku kigero cyagenwe mbashe kubakurikirana by'umwihariko. Yego urakoze cyane mwari biranshimishije rwose. Wenda najye nsinda neza nk'abasana. gusa hari icyo bizagusaba rero rimwe na rimwe uzajya uza mbere ho gato kugira ngo tubanze dusubiremo ibyo tutumvise neza. hariho n'igihe muzajya mutaha mutinzeho gato kugira ngo mugere aho abandi bageze. None se nkubaze mwari. ndakumva. Ibyo byose uzabidukorera nta mafaranga dutanze? bereza amazi mu gakombe y'uyogoze Pasika. ariko se mwakabyara numva nizere ko noneho birangiye utongera kuruka. wamenya se ari ibiki kimwe nuko mu kanya nakongera nkaruka. kubona se wagira ngo ubu burwayi bwanjye ni kamwe kiziritse ku muhoro gashyirwa kawuciye. Hako se ubu hari ugushidikanya kundi koko ntibyigaragaje ko ari kankwanze. atari wese yaba ari nde wundi. ubu se uburwayi busanzwe ko ejo wanyahira umuti nkawunywa nkaba niriwe ahandyamye ntigeze mpinga sinakabaye nakize. ubu hakabaye wakize rwose none reba aho gukira urarushaho kuremba aho ugatangira kuruka kandi ejo utararukaga. kuvuga ngewe gusa se utavuga umwana muzara se wabonye atarembye. nawe yarwaye imiswi rwose amerewe nabi. uyu mugore uri kunshokoza ariko nakomeza kumpamagara cyane ngiye rwose nzagira aho mwitabe. urivugira kankwanze se kari kavukira w'inyarurembo uramugira ute? umva ukumva se ko rero namwihorera akankora uko ashaka nk'uko bakoroga igikoma mu gikombe. nyine icyo mvuga ni uko atuye kandi twebwe turi abatemberezi urumva rero ntitwahangana nawe. ariko ubanza ahari utanze ngewe Pascal sintera amahane ariko iyo umuntu anshatse cyane arambona ni ukuri. biragusaba kwitonda Pasika kuko inaha nta nshuti turahagira uretse Rangwida. ushobora kujya kugisha inama umuntu ugasanga ni inshuti ya Kankwanzi akaba aramuburiye. niba ari ibyo ndashaka ubundi buryo mbikoramo ntifashishije abantu bino rwose. urabikora utuse utifashisha abantu uramenya ujya kubaza nde waheye. umva reka njye kwishyuza sori ntama amafaranga twakoreye iwe nyagira impamvu ubundi nsubire kubaza abahanga b'iwacu. ariya mafaranga ko twari kuzayifashisha duha Pasika tuzarya iki? umva ndakuraho make yo guhaha asigaye nyajyane muri iyo gahunda yo kukuvuza kuko ubu niyo ikomeye. none se ko yose ubu yamaze ninoroherwa tuzanywesha icy'agacupa. ariko agacupa turaba tukigomwe tubanze twikiza uriya mugome. uriya mugome rwose ushaka kutwangiriza ubuzima kandi ubona muri Nyarurembo byari bitangiye gucamo. ko numva icyaka kimeze nabira ubwo nazihangana kugeza ryari? umva mukobwaja ugomba kwihangana tukareba icyo twakora kuko ntabwo Kankwanzi yatumenesha muri Nyarurembo ngo mbyemere cyangwa ubundi rimwe wazamusanga iwe tugahangana imbona nkubone. none se byagenze gute ko uyu munsi watenze gutaha Kane? nagutegereje hari icyo nshaka kukubwira. utari kubwira Budensi ya nasi? oya ni wowe nashaka kukibwira kuko rwose nabonaga ariwe wabimfashamo. ibiki se ngufashamo? nyine urumva natekereje nyine umushinga wo korora ingurube ariko nta mafaranga yo kuzigura mfite. rero rwose numvaga ariwe nshaka kumfasha. ntabwo byashoboka Kane. n'ubu waragize igitekerezo cy'ubworozi byiza wabibwira ababyeyi bawe bakaba aribo bagufasha rwose kuko njye ntabwo nabishobora.
ni ukuri nyamara nawe rwose wamfasha kuko nta byakugora cyane nyine unyemerere nanjye rwose iyo neza waba ungiriye ntazayikwiye byihoreye abira kare mfite inshingano nyinshi kandi mfite umuryango w'abantu 4 ngomba kwitaho nkagira gahunda zanjye z'iterambere nazo zisaba amafaranga urumva rwose ko ntayo nabona yo kuguha ngo ugure ingurube pe ibyo bimenye ariko ntabwo nshaka ko mu mafaranga y'ubuntu ahubwo nyine nagira ngo mbabwire nyine ukuntu muzajya mubimfashamo ni uburyo se bumeze gute nyine nashaka ko mutazongera kumpemba amafaranga yose nkajya ngo hemba ngahe mukajya mumpa igice noneho ikindi gice mukakimbikira mukazamara amaze kugwira nkaguramo ingurube yo korora niba ari ibyo rwose ushaka numva bitagoye nta kibazo twabikora kuko n'ubundi nayawe tuzaba tukubikiye yawe ni ukuri murakoze cyane bose murakoze pe ubwo rero tuzatangira n'uku kwezi mumpa igice nta kibazo ariko rero uzabibwire Budensiyana niwe uzabigufashamo neza oya bose mabuja rwose ndamutinya ntabwo rwose ibyo ngibyo najya kubimubwira pe none nutabimubwira bizagenda gute nyine niwe nshaka kuzabimfashamo oya uzabisabe Budensiyana niwe ugomba kubigufashamo ega wigira ikibazo rwose ntabwo azabyanga ese ko mbikubwiye ukumva ari byiza ukanabyemera ubimfashijemo nari nze kujya imbere ya mabuja byagutwaye iki bose ariko kane wagiye wumva koko niba nguhakaniye ufite impamvu nguhakaniye uzabikora uko niko nkubwiye kandi niba wumva utabishoboye uzabyihorera ubwo nyine uzaba utabishaka ni ibintu se bijyanye n'iki ko mvune y'amatsiko anyeye ni ibintu bijyanye n'umusore shamu kora rero wabengutse se uyu musore aha ni uwina ahangaha byatangiye duhurira mu bintu by'akazi ariko mbona nyine ari ibintu bisanzwe tuba inshuti biri aho nyuma ati mbera sheri rahira rero we ndagowe nawe uti ndabyemeye umva reka nambwe ntisinahita mbyemera gutyo nzabanza mbitekerezeho nzaguha igisubizo nyuma yego ko hanyuma saniye umaze kubitekerezaho naramwihoreye nyine muheza mu gihirahiro ni agasore se k'amafuti ku buryo wumvaga nyine kagukinisha cyangwa n'umusore mukuru ugeze mu gihe cyo kurushinga ego ko uwo musore mukuru ahubwo w'umunyacyubahiro abantu bose batinya ubyumve none sani urumva umusore wiyubashye gutyo yakubwira iryo jambo ari imikino nye noneho rero ntuzi agashya karaye kabaye nimugoroba barampamagaye ati duhure ndagiye ati rero ubwo urambabarira ko Sevalante yabaye ntahari ngo nkube hafi ariko kado yawe rwose n'ubundi narayizirikanye ndayifite sinumva se byatangiye gushyuha we yampaye nkayo mwatajya no guhana amakado rero wambajije se ngo hari harimo iki ndabyumva nyine za shokora z'amoko yose nyine shokora uwo musore yampaye ijipo n'ikote muko kositime nziza y'ubururu ankubita urukweto rufite marike y'intariyani shiri yanyongeje umukufi wo kwambara mu ijosi ubyumva ibyo byose se ku muntu umwe cyangwa n'uwo watwaje ariko si byo byihoreye ngo iki niba atari bimwe by'abasore bubu ngenda umva gukunda pe umva se yewe dore mesaje yanyandikiye mukunzi wanjye anyesi ndashaka ko dukundana bya nyabyo ukaba uwanjye ibihe byose dore aya niyo dore se amafoto dore amafoto y'imyenda yarayampaye dore izi ni za nkweto dore urukweto mbana yanjye we nakwitwa mugeni umva nye uyu musore rero ntawe uzamucikira umusore udatinya kukubwira ngo mukundwa wumva wamucika ute ubu urukweto ntiruhagaze mu 100 cyangwa binarenga mana yanjye we shava mu by'inkweto ngira inama nk'umuntu mukuru uramburira umusore nzamukatira nkabishobora se kandi nsigaye mukunda kubi iyo bwije atampamagaye ngo tuze kubonana mba numva nabimwisabira ariko nyine nkagira isoni mugi yego ngo wanyese yabuze amahitamo ariko se kukibazo ko yakwanga titirera ubundi aramuziza iki ntuzacikwe n'ikiganiro unana cy'ubutaha
barakoze abo mu runana nibo basoje ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane natwe tukaba turiko turabasezera twibutsa yuko imvura nyinshi ndetse irimo n'urubura yaguye mu makomine amwamwe mu ntara za Cibitoke na Bujumbura mu Burundi aho hari imiryango irenga ku 120 isigaye itagifise ahikika umusaya. Abajejwe ubutegetsi bw'igihugu bakaba bariko baratunganya inama bazojamo ejo yo kwihweza ingena bogarukira kubahuye na bene ivyo biza. Naho mu buseruko bwa Kongo abantu 35 baraye baguye mu gitero ca ADF nkuko mwavyumvise. Iki kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva na Florentine Kwizera. Mwakoze kudukurikira.